Ndabasuje kandi nongeye kubaha ikaze mwese ku Ibendera TV, nizere ko mumeze neza aho muri hose. Hakanya ninjiye muri studio za Ibendera TV nje kubagezaho inkuru zihutirwa. Turababwira ko mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo mu murenge wa Ngamba hari kuvugwa inkuru y'urubyiruko rw'insoresore rwiraye mu baturage rugatema abantu rukoresheje imihoro, aho abantu 12 bose barimo na gitifu w'akagari bakomerekejwe n'abo bagizi ba nabi. Turababwira kandi ko icyorezo cya Marburg mu Rwanda kugeza ubu kimaze kwica abantu 10, aho umuntu wa 10 yitabye Imana uyu munsi tariki ya mbere Ukwakira muri uyu mwaka 2024. Ni mu itangazo rya Minisiteri y'Ubuzima rimaze kujya ahagaragara muri aka kanya, rikaba ariryo rimaze kwemeza inkuru y'akababaro y'urupfu rw'uyu muntu wa 10. Izi ni inkuru zihutirwa tugiye kurambura mu kanya, ariko ni munyemerere nongere mfate uyu mwanya mbashimire mwe mubana natwe ku Ibendera TV, ari nako by'umwihariko nshimira mwe mwakoze subscribe kuri channel yacu Ibendera TV. Imana ibaha umugisha, ariko namwe mutarakora subscribe abakangurira kuyikora kugira ngo tujye tubana ndetse dusangire inkuru n'ibiganiro bitandukanye tubagezaho hano. Nitwa na Christine Ntirushwa, hani ku Ibendera TV, ikaze. Mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Ngamba, umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Kabuga Bwana Yakaremye Jean Claude n'umwe mu bantu 12 bakomerekejwe n'abagizi ba nabi baraye biraye mu muhanda bagatema abantu bakoresheje imihoro. Uru rugomo rwabaye ku mugoroba kuri uyu wa mbere tariki 30 Nzeri muri uyu mwaka 2024, bibera mu mudugudu wa Musenyi mu kagari ka Kabuga, aho abagizi ba nabi biraye mu muhanda n'imihoro bagatangira abaturage hagamijwe kubambura ibyabo, ndetse abantu 12 bahakomerekeye bakomerekejwe n'abo bagizi ba nabi. Bamwe mu baturage baganiriye na Iseka News dukesha iyi nkuru bavuga ko mu masaha ya saa 10 zishyira saa 11 aribwo aba bagizi ba nabi biganjemo urubyiruko biraye mu mahanda batangira gutema abantu bakoresheje imihoro. Aha tubabwire ko ari mu masaha ya saa 10 zishyira saa 11 z'umugoroba, ni kuri uyu wa mbere. Ibi kandi byemejwe na Rutayisire, umuturage ugira uti urubyiruko nirwo turimo kubona cyane rwitwaza ibi bikangisho birimo imihoro n'imbwa. Ibi bikaba byatangiye birara mu mihanda batangira gutema no kwambura uwo bahuye nawe wese. Rutayisire akomeza avuga ko uru rugomo rukorwa n'abasore bakiri bato abishingiye ahanini ku businzi n'ibiyobyabwenge baba banyweye. Ahagira ati ni urugomo rushingiye ku biyobyabwenge n'ibiyoga banywa ndetse n'ibyo biyobyabwenge, kandi iyo bimaze kugenda gutya nta muntu n'umwe wagutabara urirwariza. Nk'ubu gitifu bamutemye ku kaboko arapfutse. Niba abantu batinyuka gutema gitifu, urumva hari umutekano uhari. Turasaba ko umutekano wacu wabungabungwa. Inama kuru kandi yemejwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Ngamba Bwana Munyakazi Epimake ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kabiri tariki ya mbere Ukwakira muri uyu mwaka 2024, aho
yatangaje ko muri uru rugomo hakomerekeyemo abantu 12, umwe akaba ari we urembye cyane, akaba yajyanwe kwa muganga mu bitaro bya Remera Rukoma. Gitifu agira ati ni urugomo rwakozwe n'insoresore aho zateze abantu muri santere imwe ya Musenyi ahantu banyweraga, rero bagirana ibibazo hagati yabo baba baraje, hanyuma abantu bahuye nabo bose batangira kubatema. Bakomerekeje abantu 12, ariko umwe muri bo niwe nabonye urembye cyane, nubwo namusuye Rukoma nkabona abiri kuza. Uyu muyobozi agira inama abaturage kwimakaza umuco wo gutabarana, ariko kandi akavuga ko hagiye gukazwa umutekano n'amarondo kugira ngo hakumirwe abagizi ba nabi bitwikira ijoro bagahungabanya umutekano. Agira ati ubu tugiye gukaza amarondo kandi dushyire inzego z'ubuyobozi ku murongo, kuko urabona ko harimo ikibazo cyo kudatabarana. Dukomeze ubukangurambaga, abaturage bimakaze uyu muco, kuko iyo abantu baba batabarana bano bana ntabwo baba bakomerekeje abantu bangana gutya. Kugeza ku isaha ya saa 8 z'amanywa kuri uyu wa kabiri, amakuru avuga ko hari hamaze gufatwa abantu 4 bakekwaho kugira uruhare muri uru rugomo. Aba bikaba bivugwa ko bafashwe ku bufatanye bw'abaturage, inzego z'ubuyobozi ndetse n'iz'umutekano, kandi igikorwa cyo gushaka abandi kikaba gikomeje, kuko ubuyobozi bw'umurenge buvuga ko hari n'abihishe mu bisheke biri mu gishanga cya Nyabarongo. Ubwo twageragezaga kuvugana n'ubuyobozi bw'akarere ku birebana n'uru rugomo n'ubugome bukabije bw'abantu birara mu baturage bakabatemesha umuhoro, umuyobozi w'akarere ka Kamonyi Dr Nahayo Silver yatubwiye ko atari mu mwanya mwiza wo kuduha amakuru kuri iki kibazo. Atwizeza kuduha uwaduha amakuru neza, gusa twageze ubwo dukora iyi nkuru tutaramubona. Si ubwa mbere mu murenge wa Ngamba hagaragaye ikibazo cy'urugomo gikorwa n'abiganjemo abakiri bato bitwaza ibikangisho, kuko mu bihe bitandukanye hagiye hagaragara ibikorwa by'urugomo rwitwaje ibikangisho birimo ibyuma, imihoro ndetse n'imbwa. Ibi bikaba ari byo bikomeje guhangayikisha no gutera inkeke abaturage batuye mu duce dutandukanye tw'uyu murenge. Mu minsi ishize nabwo abitwaje imihoro batemye umugore wakoreraga muri kamwe mu tubari tuba mu murenge wa Shyorongi mu karere ka Rulindo, ni umurenge uturanye n'umurenge wa Ngamba, bagatandukanywa n'uruzi rwa Nyabarongo. Aha rero ibi byabereye hakaba ari ahazwi nko mu Kijabagwe, aho bamaze gutema uyu mugore wakoreraga mu kabari bari banywereyemo, bakamutemesha umuhoro, maze batabaza abagizi ba nabi bakirara mu ruzi bakambuka bagana aha mu murenge wa Ngamba muri Kamonyi. Akaba ari ibintu rero bikomeje gutera inkeke abantu batandukanye, ari nako bagenda bahangayikishwa no kuba aba bantu bakomeje gukora ibikorwa by'urugomo n'ubugizi bwa nabi, birara mu baturage bakabatema abakoresheje imihoro. Turababwira kandi ko kugeza ubu mu Rwanda hamaze gupfa abantu 10 bazize icyorezo cya Marburg kitaramara n'icyumweru gitangajwe ko cyageze mu Rwanda. Kuri uyu wa kabiri tariki ya 1 y'Ukwakira nibwo umuntu wa 10 yitabye Imana, nk'uko itangazo rya Minisiteri y'Ubuzima rimaze gushyirwa ahagaragara ari itangaza. Ni itangazo rivuga ko kugeza ubu mu Rwanda bamaze kwandura iyi ndwara y'umuriro mwinshi iterwa na virus ya Marburg, bose hamwe bamaze kuba 29, barimo 2 bashya. Kugeza ubu abari kuvurwa bakaba ari abantu 19, naho
abamaze gupfa bose hamwe bakaba ari abantu 10 barimo umwe wari uri kuvurwa ariko kubw'amahirwe make akaba yitabye Imana uyu munsi. Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda itangaza ko igikorwa cyo gupima no gushakisha abahuye n'abarwayi kigikomeje, ikanasaba abantu kwirinda no kwitwararika, ariko n'uwaramuka ahuye n'ibimenyetso by'iyi ndwara akaba asabwa kwihutira kujya kwa muganga. Bimwe mu bimenyetso biranga uwanduye iyi ndwara nk'uko tubikesha Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda ni umuriro ukabije, kubabara umutwe bikabije, kubabara imikaya, gucibwamo no kuruka. Icyo wakwirinda rero ni ukwegerana cyane cyangwa gukora ku muntu wagaragaje ibimenyetso by'iyi ndwara, hanyuma kandi abantu tukagira umuco w'isuku, tukaraba amazi meza n'isabune. Tuganye ku musozo w'izi nkuru tubasaba mwese kwirinda no kwitwararika kugira ngo tugire ubuzima bwiza. Nitwa na Cretin Ntirushwa, ni ku Ibendera TV. Mwese mudukurikira muri mu bice bitandukanye, yaba bari mu Rwanda, muri Afurika, hirya Afurika, muri Amerika n'ahandi hose, turabashimiye cyane. Tubasezeho rero mwese mugire amahoro.